Ndabasuje kandi mbahaye ikaze ku Ibendera TV muri aya makuru turi kuwa kabiri tariki 15 Mata muri mwaka 2025 kaze rero kuri mwese aho muherereye hose. Namakuru tugiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi Bawazarendo yamaze guhamagazwa igitaraganya kujya kwitaba Kisekedi kugira ngo agire ibyo asobanura. Turaza kandi kubabwira ko muri Kavumu magingwa ya harimo gukorwa isuku unisukura. Turababwira ko Corneille Nanga umuhuza bikorwa wa FC 23 amaze gutanga ubutumwa bukomeye kubarwanya umutwe wa 23 ubose. Turababwira kandi ko ingabo z'u Burundi zimaze kwicwa mu gihe zari izagabye bitero ku banyamurenge ndetse barimo kwiba n'inka zabo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma kandi turababwira ko Masisi mu gace kitwa Ndosho FARDC na Wazarendo bahahuriye n'ibibazo bikomeye cyane. Nyuma turaza kubabwira ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwajyanwe mu nkiko. Turaza kandi kubabwira ko mushiki wa Perezida wa Sena muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyunze kubarwanya umutwe wa 23 byaba ari umutima nama we cyangwa animaneko. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Nyiragongo operation n'ubundi zirakomeje, amasasu y'urufaya arakomeje muri iki kirunga cya Nyiragongo. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza gusoza tubabwira ibirimo kubera Uvira, dore ko amagingwa ya Uvira yabaye isibaniro rya amasasu. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho cyangwa se tugiye gusangira muri aya makuru. Ndakwibutsa guterekaho like yawe niba wamaze kugera hano. Ndagusaba kandi mbikuye ku mutima ngo niba utari wakora subscribe ku Ibendera TV, nyaruka uyiterekeho, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo tujye tubana amakuru utiriwe ujya gushakisha, ahubwo tujye duhita tuyakoherereza direct. Ibyo numara kubikora rero uraba ugize neza cyane. Mu kanya gatoya reka nze twinjira ku buryo burambuye muri aya makuru. Ikaze nanone muri aya makuru kuri wowe udukurikiye aho uherereye hose. Abaherereye mu Rwanda, mujyi wa Kigali, Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, Majyaruguru, Musanze na Rubavu. Oya, Rubavu ni mu burengerazuba, ahubwo Musanze na Rulindo ndetse na Gicumbi. Abaherereye iburengerazuba muri Rubavu, Karongi ndetse na Ngororero. Abaherereye mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, by'umwihariko mu karere ka Huye, Muhanga ndetse n'utundi turere. Hanyuma kandi namwe muherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, mu Bugande, muri Kenya, muri Tanzania, Afurika y'Epfo na Cameroon ndetse na Senegal. Mwese kaze ku Ibendera TV, duhaye ikaze kandi inshuti zidukunda zikadukurikira zirereye mu gihugu cy'Ububirigi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Buholandi no mu Bushinwa. Mwese ikaze muri aya makuru ku Ibendera TV, muri kumwe n'umukada mu by'imirongo y'urugamba. Amakuru tugiye kubagezaho ni munyemerere tuyahere kuri uyu muyobozi Wazarendo wamaze guhamagazwa igitaraganya kujya kwitaba kwa Kisekedi. Uyu mugabo ibintu biraza kumuhira cyangwa biragenda gute? Uguhamagazwa k'uyu mugabo ni itangazo ryanditse mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ndagerageza kuribagezaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uku guhamagaza kuragira kuti nyuma y'ibitero
nyuma yo gutakaza gukomeye cyane kwa Wazalendo aho abarenga 500 ba Wazalendo bishwe abandi bagafatwa amatekwa cyangwa se bagafatwa amiri n'abarwanya umutwe wa M23 muri weekend muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Lieutenant General Padiri Burenda umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu wa Wazalendo uhamagajwe na service zijyanye ibijyanye n'umutekano za Kisekedi kuza kwitaba kugira ngo usobanure ibijyanye n'aba Wazalendo bakomeje gupfa cyangwa se bapfuye ari benshi abandi bagafatwa amatekwa. Gufatwa amatekwa no gufatwa mpiri ku munsi w'ejo hari warunima mbwira atariko iyo terime ntago njyemba ni kwisobanukirwa. Gufatwa amatekwa rero kubijyanye n'imirongo y'urugamba no gufatwa mpiri. Uyu umujenerali rero akaba yamaze guhamagazwa. Ikindi gikomeye uyu mujenerali yahamagarijwe ku cyumweru nyuma y'uko Wazalendo zagabaga ibitero muri Kavumu. Umwe mu Wazalendo yagize gutya yifata video ayikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga avuga ati Kavumu twayifashe. Ikindi kandi magingo ya ni njyewe guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, uyu mwanya nzawuvaho ariko Kisekedi yagenye undi guverineri ugomba kuyobora Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo akivuga ibingibi inkuba yamukubise ntago twamenya aho yavuye, gusa yahise araswa ahita agwaho ngaho. Amakuru avuga yuko yaba yararashwe n'abarwanya umutwe wa M23 ariko ndi makuru akavuga yuko ngo ashobora kuba yararashwe n'abawazalendo bagenzi be nyuma yuko ngo yaramaze gutangaza ko yafashe cyangwa yabohoje Kivu y'Amajyepfo. Nyamara ngo ibi bikaba byari bihabanye n'ubutumwa bari bahawe bwo kuza gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bagenzi be rero ngo bamaze kubona yuko arimo gusobanya cyangwa kunyuranya n'inshingano bahawe ngo bahise bamurangiza. Amwe mu makuru avuga gutyo, ariko andi akavuga yuko ngo abarwanya umutwe wa M23 aribo ngo bamurashe mu gihe ngo yararimo yifotoza afata amavideo, abandi rero ngo bahita abamurangiza. Tayari rero uyu muyobozi akaba yahamagajwe kujya kwisobanura. Hari amakuru avuga yuko ngo uyu mugabo ashobora no kutaza koroherwa no kwivanwa mu minwe ya Kisekedi, dore yuko ngo uyu mugabo ashobora guhita anatabwa muri yombi agafungwa. Ibyo rero ibivugwa hanyuma ni munyemerere tudatwaye umwanya kubera ko makuru dufite ni menshi. Reka twerekeze muri Kavumu. Muri Kavumu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanya umutwe wa M23 batangaje ko barimo gukora isuku n'isukura ibyo bise guhandura amavunja. Ubwo birumvikana no kugenda bakora patrouille ndetse n'imikwabo, hanyuma aho Wazalendo zose zitsimbye cyangwa zipfuritse bakabavanamo ndetse na FDLR n'abafaridese, dore yuko bivugwa yuko ngo mashyamba amwe namwe atandukanye iyo muri Kavumu ngo biravugwa ko Wazalendo zihishemo M23 mu rwego rwo gukemura iki kibazo ku buryo burambye cyangwa buhoraho. Kabavuga rero ko barimo gukora isuku n'isukura muri terme bakoresheje, bakaba bavuze ngo nuguhandura amavunja. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa nababwiye uyu munsi ntago ndi bubatinze kubera ko amakuru ni menshi. Tugiye gutinda no gufata umwanya munini, aya makuru byaza kurangira ntayabagejejeho nkuko mbyifuza, ariko kugira ngo ibi bintu bigende neza, kugira ngo ibi bintu tubizamukanemo neza, niba wamaze kugera hano nyemerera terekaho like yawe. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV nyemerera uterekeho like yawe. Nyemerera kandi niba utari waterekaho subscribe yawe uyiterekeho muri aka kanya tuvugana. Hanyuma kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ibi byose iyo bikoze mpita mbibona, kandi ibingibi bimpa courage zo gukomeza kubagezaho amakuru
imyuka ari yose nanjye mfite courage zo hejuru. Twihuse rero Corneille Nanga umuhuzabikorwa wa AFCM 23 yongeye gutanga ubutumwa ku barwanyi b'umutwe wa M23 bose. Nyuma yuko ku munsi w'ejo yari yatunguye abakomando b'abarwanyi b'umutwe wa M23 akabashimira uburyo bitwaye yaba Goma ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri Kavumo. Uyu munsi rero uyu mugabo yongeye gushyira ubutumwa hagaragara burebana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bazwi nk'intare za Sarambwe. Mu butumwa rero yashyize hagaragara, reka mbanze mbubasomere mu rurimi bwanditsemo dore ko ari ururimi rw'igifaransa, hanyuma mu kanya tuvuye mu rusarukozi ndaza kubabwira icyo bivuze ururimi rw'iwacu mu rw'imisozi igihumbi. Uyu mugabo yagize ati restez debout et plus fort, la lutte continue. Rero ibi bishatse kuvuga iki rero bantu mudukurikiye mu bice bitandukanye muherereyemo? Uyu mugabo yagize ati mukomeze muhagarare cyangwa se ni muhaguruke muhorane imbaraga kubera yuko umwanzi wacu arakomeje. Mumurwanye kandi mumurwanye mukomeye mufite imbaraga. Asoza agira ati n'ubutumwa bureba intare, aho yashoje agira ati rero n'igipfunsi hejuru. Ngubu rero ubutumwa bw'uyu muyobozi wa Alliance Fleuve Congo M23 akaba ari ubutumwa yageneye abarwanyi b'umutwe wa M23 aho bari hose. Twihuse ni munyemerere twerekeze ku ngabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi zimaze kwica abanyamurenge ku munsi w'ejo, bagatwika ibice bitandukanye byo muri Minembwe ndetse bakanatwara cyangwa bakanyaga inka z'abanyamurenge. Bamaze kuraswa n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23. Amashusho ndimo kubona imbere yanjye hano namaze no gusangiza baduhuriye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Rwose abarundi bambaye impuzankano no kuvuga imyenda ya gisirikare. Hano imbere yanjye rwose imirambo ni myinshi ahangaha ahitwa Rugezi ndetse na Gahwera ahariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu aka gace bari bagabyemo ibitero ku banyamurenge aha muri Minembwe. Abarundi rero bakaba bongeye gupfa rwose ku bwinshi nyuma yuko ngo bari bagabye ibitero aha muri Minembwe ndetse bakagaragara mu bikorwa byo kunyaga no gusahura inka z'abanyamurenge ahangaha muri ibi bice. Ngibyo rero ubwo niba nawe wifuza kujya ubona aya mashusho, dore ko hari amashusho tuba tudashobora kuzana hano, ariko niba ubyifuza utwandikire kuri 078 18 07 40 kanyenyeri 250 78 18 07 40 ubundi tugushyire mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV amashusho n'amavideo ndetse n'amafoto nk'aya. Aba arashwe baba batwitswe imitwe, abarashwe baba bacitse igihimba, abarashwe baba bari kuvirirana. Ibyo byose ntabwo twabizana hano, ariko mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV tugira gutya tukabereka uko situation imeze kuri field. Babandi baba bavuga ngo ibyo mutubwira ngo mukadangura dutuburira ngo uragira gute. Abaherereye cyangwa se abo turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV bimwe batangiye kugenda babibona. Ikindi ku munsi w'ejo nagiye mbereka amavideo atandukanye. Ibi rero rwose bigenda bigaragaza ko twebwe amakuru tuba tuyafite, hanyuma ubundi tukayabagezaho hano yizewe.
aha hanyuma ni munyemerere twerekeze ku mirongo y'urugamba, munyemerere twerekeze ku mirongo y'urugamba tubabwire uko magingo ya Amasisi ibintu byifashe. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu gace kitwa Ndosho hafi ya Masisi, FARDC na Wazalendo bageze gutya bagaba ibitero mu baturage bagiye kubiba no kubasahura. Bamaze kugaba ibi bitero, abaturage batabaza barwanya umutwe wa M23. Bimaze kugenda gutya, abarwanya umutwe wa M23 baragota. Bamaze kugota batangira kurasa mu kirere kugira ngo bahe sinye Wazalendo n'abaFARDC yuko tayari M23 yamaze kugera ahangaha muri ibi bice. Icyabayeho ni kirero, aba baFARDC n'abazalendo bagize gutya babura icyo bakora. Urumva ntago bari kwiruka, rwanya umutwe wa M23 bamaze kugota aka gace kose. Ibi rero byabaye ngombwa yuko bagira gutya intwaro bakazirambika hasi, ubundi bakagenda bitsimba cyangwa se bihisha mu baturage, bagenda bavuga bati abaturage ni mudutabare ni muduhishe. Bimaze kugenda gutya abaturage bakabahisha, barangiza bagacira isiri abarwanya umutwe wa M23. Ndagira ngo nkubwire ko rero muri aka gace kandosho muri Masisi cyangwa se ahegereye za Masisi, ndagira ngo nkubwire yuko aba FARDC n'abazalendo bamaze kuhafatirwa ari benshi. Aba wazalendo rwose bahafatiwe ni benshi. Ndagira ngo nkubwire ko operasiyo ibaye muri iki gitondo ni operasiyo ikomeye cyane, kandi abaturage nabo bamaze kugenda basobanukirwa ndetse bakarambirwa ibi bikorwa bya Wazalendo na FARDC, dore ko akenshi bagenzwa no kubica, kubasahura n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abaturage rero bakaba bamaze kurambirwa aka kavuyo k'aba Wazalendo n'aba FARDC. Akaba rero rwose bageze gutya bakabahisha, barangiza bagatungira agatoki abarwanya umutwe wa M23, ubundi baza babapfupfunuramo. Kanya nahoze ndimo kubona imigirigiri y'abasore bo muri Wazalendo na FARDC barimo bagenda rwose babahinda bavuga bati mwebwe korwa mukora ni ibikorwa by'ububwa, bavuga bati toka mbere. Ibintu rero byakomeye ahangaha. Reka twihuta kubera ko nababwiye ko umwanya uyu munsi n'amakuru dufite ntago byaza guhura, niyo mpamvu rero ndimo gukubita mbangura nyarutsa. Reka rero twihuse mbabwire yuko munyemerere twihuse mbabwire yuko magingo aya ngaya ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Tshisekedi bwamaze kujyanwa mu nkiko. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwajyanwe mu nkiko. Uribaza ngo uku kujyanwa mu nkiko kuje gute? Aba bakaba bajyanwe mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba, no kuvuga East African Community. Urukiko rwabo rero leta ya Kinshasa akaba ariho yajyanwe. Abaturage batatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi, ariko reka nyemerera gatoya rwose, nyemerera gatoya nongere nkwibutse rwose, nyemerera gatoya nongere nkwibutse, nyemerera uterekeho like yawe niba wageze hano ku Ibendera TV. Reka ibi bintu mbivuge n'ijwi rituje. Nyemerera muvandimwe mukunzi wacu, nyemerera niba wageze hano ku Ibendera TV uterekeho like yawe rwose nyibone. Hanyuma kandi niba utari wakora subscribe, nyemerera ngusabe rwose, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Hanyuma mu gihe uterekaho like na subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu k'inzogera.
twebwe ubundi turabakunda tubabwira ibintu bijyanye n'amakuru ariko tukababwira n'ibintu bishobora kubagirira umumaro. Iyo ukoze kuri ako kantu kameze nk'inzogera uko amakuru ageze hano ku Ibendera TV duhita tuyakoherereza aho kugira ngo ujye kwirirwa utakaza umwanya wawe ujya gushakisha uvuga uti ku Ibendera uyu munsi bavuze ibiki, uvuga uti se urugamba noneho rugeze hehe, uvuga uti noneho se nizihe updates z'amakuru agezweho. Twe duhita tuyakoherereza. Kora kuri ako kantu kameze nk'inzogera rero, ukimara gukora subscribe urahita ukabona. Ibi ngibi rwose abari ku nyungu rwose z'urukundo tubakunda, niyo mpamvu tubabwira ibintu bibafitiye akamaro, kubera ko twamaze kubona ko umwanya na amafaranga mwabantu mwe, umwanya watakaza ujya gushakisha uwundi abageze kure amenya amakuru uko ibintu byifashe. Twihuse rero reka dukomeze. Abaturage batatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kurega leta ya Perezida Tshisekedi mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ruzwi nka EACG. Abarashinja iyi leta ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko umuntu. Abaturage batatu amazina yabo nyemerera nyaguterekere ku meza. Abaturage batatu ni cyangwa se amazina yabo ni Masoso Bideri Antoinette, mudamu w'umurakare cyane, fata icyemezo akavuga ati wowe Tshisekedi na leta yawe ibyo murimo gukora ntago ari byo, agafata icyemezo gikomeye akajyana leta mu nkiko. Uyu nguyu rero akomoka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Undi muturage yitwa David Fati Karambi akaba akomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma umuturage wa gatatu muri aba bajyanye leta ya Kinshasa mu nkiko cyangwa se mu rukiko yitwa Madro Rogoriga Apollo, akaba akomoka mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ninkubwira nti ibintu byakomeye rero rwose ujye wumva ko ibintu byakomeye. Abaturage batatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo umudamu witwa Antoinette, umugabo witwa David Karambi ndetse n'umugabo witwa Rogoriga Apollo, bose bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajyanye leta ya Kinshasa iyobowe na perezida cyangwa se ikuriwe na Perezida Tshisekedi mu rukiko. Aya makuru avuga ko aba banyekongo batatu bajyanye iki kirego mu rukiko rw'umuryango wa EACG ku itariki ya 11 Mata muri uyu mwaka w'2025, aho ngo bunganiwe n'abanyamategeko bane. Nujye wumva ukuntu aba bantu baba bari na seriye mu byo bakora, ikindi kandi nta mikino baba bafite mu kujyana ikirego mu rukiko. Bamaze no gutegura abavoka cyangwa se abanyamategeko bane bagomba kubafasha kuburana muri uru rubanza. Kambwira ngo rero ibintu ngo ni imikino, ukongera ukambwira ngo ibintu ngo mutuburira mutubeshya. Nkubwira nti ibintu byafashe indi ntera. Abaturage batatu bafata icyemezo gikomeye cyane, baravuga bati wowe leta ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi turabajyana mu nkiko, ndetse kugira ngo bemeze ko ibi bintu ari na seriye bitarimo imikino n'iyi na mitoya. Bashaka n'abavoka bane, ni ukuvuga abavoka batatu ndetse n'uwa kane w'inyongera cyangwa se ugomba kuba abunganira bombi. Mu gutanga iki kirego rero aba bantu batatu bagaragaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga igisirikare cya FARDC, zagabye ibitero bya drone mu bice bituwemo n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ngo ibyo bitero byatangiye kugabwa muri ibyo bice kuva tariki ya 19 kugeza tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2025. Nkuko babisobanura
bakaba ngo babisobanuriye uru rukiko. Abaturage ngo bagaragaje ko ibitero byagabwe igakangara n'irundu bipfiramo abaturage benshi, bigakomerekeramo n'abandi baturage benshi, abandi benshi ngo bagahunga. Ibitero ngo byahungabanyije uburenganzira n'ituze ry'ikiremwa muntu muri ibi bice. Abaturage rero ngo bakaba bashinje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero by'indege y'intambara ya Sukhoi muri Minembwe tariki ya 10 Werurwe muri uyu mwaka w'2025, nabyo ngo bigahitana abandi bantu benshi b'inzirakarengane b'abasivile, ndetse ngo bikangiza ikibuga cy'indege cyaho gisanzwe gikoreshwa n'abasivile mu bijyanye n'imihahirane. Abaturage bakaba bagaragarije uru rukiko kandi ko uretse ibi bitero n'ibindi byakurikiyeho, leta y'i Kinshasa ikuriwe na Tshisekedi ngo banze kurinda abanyamurenge ibitero imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR ibagabaho mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi, harimo ngo nibyo yabagabyeho tariki ya 3 Werurwe muri uyu mwaka w'2025. Tariki ya 23 Gashyantare muri uyu mwaka, umutwe wa Kodeko wagabye igitero mu ntara ya Ituri, bigasobanura ko cyapfiriyemo benshi bo mu bwoko bwa abahema, kandi ko ngo leta ya Kinshasa itagize ubushake bwo gutabara aba baturage. Ibi ni ibirego abaturage rwose bateretse imbere y'urukiko. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi dufite amakuru menshi, niyo mpamvu kandi nakubwiye ngo uyu munsi turakubita tubangura, kubera yuko ntago amakuru naza kuyabagezaho nk'uko mbyifuza. Hanyuma rero uru rukiko rwa Yase kandi abaturage barugaragarije ko leta y'i Kinshasa yahagaritse serivisi za banki n'iz'ubucuruzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, igamije kubabaza abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Abaturage basobanuye ko leta y'i Kinshasa yafunze abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ibashinja gukorana n'umutwe wa M23. Batanze urugero ku muturage witwa Olive Kiroha wafunzwe mu minsi ishize. Muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bamuvuga ko hamaze iminsi humvikana imvugo z'urwango zibasira cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili. Abatanze ikirego rero ni ukuvuga aba baturage bakaba bagaragaje ko ikigamijwe ari jenoside, kandi ko ikibabaje izi mvugo zikwirakwizwa n'abayobozi ba leta y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanya naje nkubwire icyo aba baturage basabye, dore yuko rwose batanze ikirego ariko banarangiza bakavuga bati turagira icyo tubasaba mwebwe nk'urukiko. Reka nsome ku mazi gatoya ubundi nze mpita mbageza ko byo aba baturage basabye. Yesi, abaturage rero bamaze gutanga iki kirego, dore noneho ibyo basabye urukiko. Basabye urukiko gutegeka leta ya Kinshasa guhagarika ibitero bigabwa ku banyamurenge byihutirwa. Ni ukuvuga abatutsi n'abahema, igafata kandi ingamba zo kurinda umutekano w'aba baturage. Ni ukuvuga abanyamurenge, abatutsi n'abahema. Ikindi kandi basabye uru rukiko ni ugutegeka leta ya Kinshasa ko yemera ko ubucuruzi na serivisi za banki bisubukurwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Si ibyo gusa kandi aba baturage ababwiye hari abantu baba bari serious mu byo bakora, hari abantu baba bari serious mu byo bakora. Nuzajya
wumva abantu nk'aba ngabo ujye umenya yuko mu isi hakiriho abantu bari seriye n'abandi bari seriyeze mu byo bavuga n'ibyo bakora. Ubwira nti rero hano ku Ibendera TV natwe tuba turi seriye mu byo dukora n'ibyo tuvuga. Tangira uvuga ngo yerere ngo mukada ngo ibiki n'ibiki, ariko birumvikana ibintu tuvuga kubera ko biba ari ukuri. Harimo abantu baba badashaka kumva ukuri, kandi ukuri nta yindi mpamvu nuko harimo abo kubabaza. Si ibyo gusa kuko aba baturage hari ibindi rero basabye uru rukiko gutegeka leta ya Kinshasa. Basabye uru rukiko gutegeka leta y'i Kinshasa igaha indishyi abanyamurenge, abatutsi n'abahema z'ibyo babuze n'ibyangijwe mu bitero bagabweho. Yo hajemo ikintu cy'indishyi mw'abantu mwe mujye mwumva ko ibintu bitoroshye. Hanyuma rero tariki ya 11 Mata muri uyu mwaka w'2025 umwanditsi w'urukiko rwa Yase yamenyesheje Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa ya leta y'i Kinshasa ko barezwe ndetse ko bagomba kwiregura. Ibi bikaba byarakozwe mu nyandiko mu minsi itarenze 45, akaba ari bwo iyi leta ya Kinshasa igomba kwitaba. Bitabe byo urubanza rukaba leta idahari. Ibintu nta mikino ibi birimo mw'abantu. Rimwe na rimwe mujye munafata nakitsa ariko mutwumve. Mujye mufata nakitso rwose mutwumve, ibi bintu nta mikino irimo. Urukiko iyo ruguhamagaje rukakubwira ngo nutitaba urubanza rurabudahari kandi ibyemezo ntibituza kubifata, ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu byakozwe mu nyandiko, ndetse leta ya Kisekedi ikaba yahawe iminsi 45. Ntago rero ibi bintu ari imikino, ntago ibi bintu ari imikino rwose, ujye ubyumva. Reka ubwo birumvikana ibi ngibi tuzagenda tubigarukaho, ahubwo ni munyemerere twihute. Munyemerere twihute. Nyiragongo hajya nahavuzera Nyiragongo ntago nigeze mpavuga, ariko mukanya ndaje mpavuge, ahubwo ni munyemerere twerekeze ku nkuru ivuga yuko mushiki wa perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyunze ku barwanyi b'umutwe wa M23. Uyu yitwa Nathalie Kenge, usanzwe ari mushiki wa perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Jean-Michel Sama Lukonde, akaba yerekeje muri AFC M23. Ibintu ntago turi bubitindemo, ahubwo ikibazwa niki, haribazwa ngo ese uyu nguyu yiyunze kuri AFC M23 kubera urukundo ayikunda, cyangwa yiyunze kuri M23 kubera ubugambanyi, dore ko bivugwa yuko ngo yaba yahawe misiyo yo kujya kwiyunga kuri abarwanyi b'umutwe wa M23 ariko bigamije gahunda y'ubugambanyi. Byaba ari urukundo akunda AFC M23 cyangwa n'ubugambanyi? Ibi ngibi rwose biribazwaho n'abantu batari bakeya. Ubwo namwe muragenda amuduha ibitekerezo, mutubwire uko mubyumva, mutubwire uko bimeze. Ariko ndagira ngo nkubwire ko bivugwa yuko rwose uyu mudamu yamaze kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23, ndetse bikaba byemejwe na Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu akaba yitwa Ngarambe Manzi Wiri, aho yavuze ko abanyekongo bose uretse n'uyu nguyu, abanyekongo bose bahawe ikaze muri M23. Akaba yashimangiye ko urugamba uyu mutwe wa M23 urimo ari urugamba rwa buri munyekongo wese. Ngibyo rero ibivugwa. Ubwo iyi nkuru nayo tayari munyemerere tuyirengeho, ariko mutwandikire muduhe ibitekerezo. Haribazwa ngo ese uyu mushiki wa perezida wa Sena yiyunze kuri M23 n'urukunda yikunda cyangwa no kuyineka?
ibi ubwo muragenda muduha ibitekerezo. Hanyuma rero ni munyemerere twihute twerekeze Nyiragongo, mukanya ndaza twerekeza mu mujyi wa Uvira mbabwire uko isasu ririmo kuvuza ubuhuha. Byose ni kwibendera TV. Reka twihuse twerekeze mu mujyi wa mu kirunga cya Nyiragongo. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi, no kuvuga kuri uyu wa kabiri tariki 15 Mata muri uyu mwaka w'2025, nyuma y'iminsi aha Nyiragongo hakorwa operation zo guhiga abafarigese n'abazarendo ndetse na FDLR zihishemo ahangaha. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi n'ubundi imirwano yongeye gukomera cyane, aho aha Nyiragongo n'ubundi amasasu y'urufaya yongeye kuhumvikana, abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ubundi bakomeza guhiga izi wazarendo na FDLR izihishe muri iki kirunga cya Nyiragongo. Amakuru dufite aravuga yuko operation yabaye muri uru rukerera, no kuvuga ahagana saa 10 za mu gitondo kuzamura kugeza muri aya masaha tuvuganira. Abagera kuri 7 ngo bamaze gufatwa matekwa ahangaha Nyiragongo, wakaba ari abo ku ruhande rwa wazarendo nkuko babivuga, dore yuko ngo abafatwa ahangaha rimwe na rimwe ngo batinya kuvuga yuko ari aba FDLR kugira ngo badahita boherezwa mu Rwanda, ahubwo ngo iyo bafashwe bavuga yuko ngo ari aba wazarendo. Magingo ya rero bakaba bamaze gufatirwa ahangaha Nyiragongo, kandi operation cyangwa se imikwabo iyo kubahiga n'ubundi ikaba ikomeje, dore ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bavuze ko bazaruhuka ari uko aha Nyiragongo hose bahajagajaze hagasigara hasukuye ku buryo nta muwazarendo n'uyu numwe cyangwa mu FDLR ushobora kuzongera kwibeshya ahirahira agaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23 mu birindiro bitandukanye ndetse no mu baturage aturutse ahangaha Nyiragongo. Ngibyo uko byifashe tayari twerekeze mu mujyi wa Uvira. Abadukurikiye, abadukunda, abamaze kugera hano kwibendera TV, mwese mu bihugu muherereyemo byose, mu duce muherereyemo, ni muhaguruke mwese mwakira amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira magingo ya 78% abarwanyi b'umutwe wa 23 bawurimo. Ndagira ngo nkubwire yuko imirwano yabaye mu rukerera n'ubundi isasu yongeye kuvuza ubuhuha, nubwo ahagana mu masaha ya mu gitondo, no kuvuga hashyira saa 1 saa 2 za mu gitondo imirwano ngo yabaye nk'igabanuka. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko umujyi wa Uvira, abantu mudukurikiye mwumve yuko ibintu ntago byoroshye. Abarundi bari kumwe na FARDC na wazarendo mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa 23 aha muri uyu mujyi wa Uvira. Bamwe mu barundi bamaze gukwira imishwaro birukanka, bakaba bamaze guhungira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abo duhuriye hamwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, amafoto na yabasangije abarundi n'utwangushye twabo bari kuyabangira ingata birukanka basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero ngo bikaba byabaye nk'ibikoma mu nkokora, bigaca n'intege abawazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC, kubera yuko ngo babonye aba barundi barimo kugenda bipakurura bacika intege. Akaba ariyo mpamvu ngo mu masaha ya mu gitondo babaye nk'abaceceka. Bamaze guceceka noneho abarwanyi b'umutwe wa 23 mu birindiro bari barimo, dore yuko n'undi baherereye muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Uvira wose bagenda bavansinga cyangwa se bavansa berekeza imbere. Niyo mpamvu nkubwira yuko magingo ayangaya ku kigero cya 78 umujyi wa Uvira abarwanyi b'umutwe wa 23 bawufashe. Ibi nimbikubwira ubyumve. Hanyuma ikindi nakubwira nuko imbaraga nyinshi cyane
zirimo gukora ku rwego rutigeze kubaho, urwego rwa mapping cyangwa se systeme ya mapping ku barwanyi b'umutwe wa M23 irimo gukora cyane magingo yatuvugana. Hari amakuru agera hano atubwira yuko noneho systeme ya mapping y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ishobora noneho ngo no kuba iri mu bahigi babandi bakora akazi ko guhiga, ndetse ngo iyi systeme ya mapping noneho ngo yamaze no kuba yinjira cyangwa se ikoreshwa n'abagore cyangwa se abakobwa. Ivuze ko iyi systeme rero ya mapping yahawe imbaraga zikomeye cyane aha mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi bikaba ari ibimenyetso byiyongera ku bifaru naberetse ejo birimo kumanuka mu mujyi wa Uvira. Ibi bifaru bikimara kumanuka, dore ko video abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo na FARDC n'abarundi ngo izi video barazibonye. Bifaru buriya rero ngo byamanutse n'ubwo ejo twabonaga biriya, ariko ngo ibifaru bimaze kugera hangaha byiriwe bimanuka ku munsi w'ejo ngo bigera kuri 24. Ibifaru rero aba bagabo ngo bakibibona ngo bahiye ubwoba, ndetse ngo biba intandaro y'uko kuba abarundi ngo batangiye gukuramo akarenge kabo birukanka bayabangira ingata. Nubwo hari amakuru avuga yuko ngo uwo barimo kubona yirukanka yabangira ingata aturugamba ngo barimo kugenda babarasa bagenzi babo b'Abazalendo, ngo barimo kubarasa. Ibi rero bikaba abikomeje kandi ibikomeye. Ngibyo rero ibivugwa muri Uvira magingo yangaya. Ndagira ngo nkubwire yuko rwose ibintu byafashe indi intera. Hanyuma rero ni munyemerere, ndabona iminota yanjyanye rwose. Munyemerere updates twagarukagaho tuzisubikira cyangwa tuzisoreza hangaha. Tubashimire cyane mwe mubana natwe mu makuru atandukanye tubategurira tukanabagezaho. Hanyuma rero tubabwire yuko turaza gusubira makuru atandukanye tubategurira kandi tukabagezaho. Hanyuma mugire umunsi mwiza muhaye kandi muronke. Birumvikana ubwo ni kuba bagiye ku kazi, ariko ku ruhande rundi abatameze neza namwe turabazirikana. Ubwo ni bamwe baba barwaye, bamwe baba barwaje, abandi bafite ibibazo bitandukanye. Mwese tubafite ku mutima hano ku Ibendera TV. Mwirirwaho mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.